birimo kubera hafi y'umupaka w'u Rwanda hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri iyo bice bya Goma. Twabonye n'amasasu ndetse n'ibibombe bituruka hakurya muri Kongo bikitura ku Rwanda, ku butaka bw'u Rwanda. Kandi ingabo z'u Rwanda mufite inshingano zo kurinda ubusugire n'imipaka y'u Rwanda. Ibyo byabaye, ariko se ni iyihe shusho ihari kuri ubu ngubu? Nibyo, hakurya y'umupaka ahateganye n'akarere ka Rubavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'icyo gihugu FARDC zifatanyije na FDLR zarashe ibisasu ku butaka bw'u Rwanda. Abaturage 5 bahasiga ubuzima n'abandi 35 barakomereka, ariko barimo kwitabwaho ubu tuvuga. Barimo kwitabwaho hagana he? Muri centre de santé zitandukanye hirya no hino. Ingabo z'u Rwanda RDF zirahumuriza abanyarwanda ko umutekano ari wose n'ubusugire bw'igihugu bukomeje kurindwa neza. RDF irakomeza gufata ingamba zose zishoboka kandi zikenewe kugira ngo hirindwe ibitero byose byambukirana imipaka byagabwa ku butaka bw'u Rwanda. Yego, aho ngaho n'ubundi hari amakuru agaragaza ko bimwe mu bisasu ibombe byagiye biterwa bivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiye biburizwamo n'ubwirinzi bwo mu kirere bw'ingabo z'u Rwanda. Aha ngaho bihagaze bite afande? Niko bimeze, hari ibyo twagiye turasa ibisasu byabo, ariko nk'uko mubizi ntabwo byose twashoboye kubirasa, ariko ibyo nibyo byabaye. Ariko turimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo tuburizemo ibyo bisasu. Twabonye n'imodoka z'ingabo z'u Rwanda ifaru hariya mu karere ka Rubavu. Ese nuko bishobora gukomera bikaba byakomeza kugera mu Rwanda ibisasu bituruka muri Kongo, cyangwa se n'intambara ikaguka? Izo nizo ngamba navugaga, zose zishoboka kandi zikenewe kugira ngo twirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyakwambukiranya umupaka. Hari impungenge zihari ko bishobora gukomera, imirwano ikaba yakwaguka ikagera no mu Rwanda, kuko abantu bafite impungenge ko bakurikije ibyo bisasu byagiye bigera mu Rwanda. Ibyo rwose tumaze iminsi twiteguye, tuzi ko iyo situation ishobora guhinduka, ariko turiteguye mu buryo bushoboka. Yego, aho ngaho ni naho umuturage akeneye kumenya ngo ingabo z'u Rwanda muramuhumuriza gute kugira ngo yumve atekanye, atari ukuvuga ngo arakora ibintu bye avuga ati nshobora kubivamo nkagenda. Ndongera mbisubiremo, RDF yafashe ingamba zose zishoboka kandi zikenewe kugira ngo twirinde ibitero byose byakwambukiranya imipaka kandi byagabwa ku butaka bw'u Rwanda. Ingabo zacu ziri tayari, kandi ndagira ngo mbizeze ko turimo gukora akazi nk'uko bikwiye. Yego, twabonye bamwe mu basirikare ba Kongo wa FARDC, ariko harimo n'abindi mitwe bafatanyije nka Wazalendo bahunze bava mu gihugu cyabo kubera gutsindwa n'umutwe wa 23 bahungiye hano mu Rwanda. Abangaba ho ibyabo bihagaze gute? Yego, mu gitondo haje abarenga 100, kugira ngo 120 barenga. Twabatse intwaro nk'uko tujya tubigenza, nk'uko twatse n'abandi benshi mu myaka ishize. Ni ibisanzwe, turabikora nk'uko tujya tubigenza. Yego, hari aho bari kujya? Harahari, turahateganya. Nuva ni ngombwa, hagomba guteganya. Brigadier General Ronald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, turabashimiye. Murakoze cyane namwe.